Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Go, Nikhil Patil, għalli il-Go Igburija li inawgurat l-uffiċċju ewlenin tagħha fiż-Żejtun b'investiment ta' 20 miljun euro li jistabbilixxi livell ġdid tal-spazji tax-xogħol sostenibbli u diġitalment avvanzati. Għalli l-binja li sejjaħ bħala l-kampus tal-Go iddisinjata b'mod li tiżgura futur aktar ekoloġiku. Patil spjega li b'aktar minn 3000 pannelli solari li jġeneraw enerġija nadifa, il-kumpanija mhux biss qed topera b'mod sostenibbli iżda qed tiġġenera biżżejjed elettriku daqskemm jikkonsmaw 420 dar kull sena. Għalli li maniġġar intelligenti tal-enerġija li installat il-kumpanija Go permezz tas-sussidjarja tagħha Sens sal-aktar sistemi avvanzati ta' riċiklaġġ tal-ilma kull dettall tal-kampus u mfassal biex joħloq iktar effiċenza u sostenibilità. Nikhil Patil qal ukoll li l-kumpanija impenjat ruħha l-miri bbażati fuq ix-xjenza bil-għan li tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju b'42% sal-2023 u b'90% sal-2050. The entire campus is powered by companies and technologies that we have created to build a sustainable campus. And the idea is to actually house companies here who continue to create and invest in technologies which will allow us to build solutions which makes Malta green. Matul l-inaugurazzjoni ta' din il-binja ta' Go, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Miriam Dalli qalet li l-impenn tal-Gvern lejn is-sostenibilità mhuwiex biss fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, iżda wkoll li jkompli jinvesti fil-ġejjieni. Dak li qegħdin naraw illum u dan it-tip ta' investiment huwa investiment li juri bl-aktar mod ċar kif kumpanija privata tista' tkun qed tħares il-profitti imma fl-istess ħin tkun qed tara li tinvesti fis-sostenibilità. U nieħu gost li f'pajjiżna qegħdin naraw iktar eżempji ta' dan it-tip. Għaliex il-viżjoni tagħna bħala pajjiż hija li nkomplu nikbru, inkomplu nimxu l-qoddim, inkomplu nissaħħu ekonomikament, imma dak m'għandux isir għaskapitu tal-ambjent. Il-Ministru Dalli qalet li l-binja ta' Go ipass il-qoddim fejn it-teknoloġija moderna tintrabat ma' prattiċi ta' enerġija responsabbli.